นักก็กูจะนะมาจีอีเบะงอระเบะปุยมีนำท่าน career counselling ผมฮิตเลย career counselling or career guidance ก็เตือนนะก็งอระมีก็เสียบะอันนี้นะก็น้องก็รู้แกดิสิก็เต็มทิ้งแกไอเตือนใจไองอกูไอพอเตือนก็ระเบะไอเหวเลยแบบกึศซีมักไปแกเตือนเนี่ยกับลงทุบแต่มักไปเตือนเนี่ยกับลงแต่มักไปแกเตือนตัวมักกันรันนุนรันมักไปมึงฟังไหมในคำรำเนี่ยนอวิติ้งอันนี้ college แต่ติ้งซ้ำนะนั่งก็เตือนรอไอ้สิ่งนี้ทุกกาเลยล่ะ BA เลยนะเสียเลย BA เลยแต่แกนั่ง MA เลยนะคุ้มเตือนรอ MA เลยนะเสียเลยแก MA เลยแกนิ่งไอ้แกเพียแต่ตอนก็สั่งมันนิ่งแต่มากแล้วแกสั่งมันรีดา so India แก middle age class ก็รำmiddle อันนี้พวกกังตาอันนี้เหรอกูตาอันนี้พวกกังก็ไม่ใช่ middle class society พวกกังตาMany of us realize what we could have done after completing our post-graduation. Anui middle class society po kang sa MA sa MAC luai na EI tayo na iya ko may bet si pale le niya. Ileda nang leda ho kang but na mai awang ay sa bamba nang nuya na BA kyong kana MA kyo to mang kana ai tayo na iu le ko sa bet si ban noi phoga mo kang de. Kaya dai sa nang nui discourage to slow pling sing ba irang ay nile UGC na India ka survey to sa India plui university plui survey to kay diga 80% of fresh graduates from Indian universities are not employable. Hai kat longga hang rak set India longga university Bombay na BA BAC BCom loi public graduation loi family na do survey to kay diga hai kat longga hang rak set ana service te dolak play hai kaya longa hang kairun le employable te ba very sad aida milong mapaketa ko zenami nina number 1 no skill motive sila skill ka seba rahanyam silu khale dak silu thuile dak silu nreule dak silu pako skill ni baga te siba bamba skill ga le dia ga graduate pako number 2 in-depth knowledge got le graduation ke example ke nang BA ke or even class 12 ke nang go science ke physics ke chapter kare ko na bam long ke exam ka nang question mi ngerun le wang ba siu da board exam ke long question number descriptive question mi ngerun le wang ba objective ta di taw le do kare ko na long ke sna kya di na soi mang sing pa sa te de chi de na si da da chapter kare ko na bam na chapter sna ru na kya da BA ke tu dai chapter kare bam long ya mingye ru na kya da hebe da de nang form pi ru na chi to de le that is why in depth knowledge got le number 3 daw lang pa reason na decency and discipline got le India ma student na graduation loi pa ko ma discipline got da de employee de lak le apo main reason ka sum je na hai kya long ar yak sa ana BA loi ga pa de ma to pe ga pa do lak ti le very sad. Number 4, bangkang kaya sa in-depth knowledge go veda, skill go veda, discipline go very evasive. That means mon ne to sai ne ba kang ma ka biak li di le daulang le. Jina India ma according to a survey kai na go student ram do rang de Delhi ga nang nui 80% ro ga zau ra mi 20% ro ga ka zau lo. Let's see. Ang sam the sir me 20% rock zau le ram I'm there 20% rock yak zau le hai kanong hang kai rock zau le ang sam the see ma ka sir I'll tell you after 1 year ting kom ka sang nai rang ai dai le ang sam third year ke dai dige pa ka sum ma kom ke wang ai dige si pati sa le sang ma sir yana I cannot be in 80% I cannot be in 20% yan sen bi dai ti le because BA ke dige ye nga di de mama anui kang pe Manipur pe nang rang le metric ka first class 12 ka second BA ka third MA ka fourth ki le po sang MPhil bam ne na fifth ka le ka tai mi copy ko be ya zero ke to le pa na se ka lo na go consistency ga di le ka nang ka I le do nang kam do daw ai ka chambi le ti da de na consistent lo nang ni na ngam bui bra ka ngam de te ke lo anui haim na te ma so ka ina ma ka rai mai career gulam ge ipzab zarang ke le pui kare ina focus to rang wan pui kare ya ma focus to le
แล้วไฮไลท์เตอร์นะพูนไกซีฟกไฮไลท์เตอร์เลยปอนน่ะการนิ่งแบบจูสเตอร์เลยอีน่ะไอเตอร์โลรังโดลักเลยปะกูแคปซิตี้สามเซงนะน้องการังกุมแบบหังสั่งมาสไปเตอร์ลงเกลบุยหังสั่งมาด็อกเตอร์เตอร์ลงเกลหังสั่งมาอินจิเนียร์เตอร์ลงเกลหังสั่งมาไอเอสเตอร์ลงเกลสั่งมา politician เตอร์ลงเกลสั่งมา social leader เตอร์ลงเกลไอ้พวกบอกกังดูจะกังฮาร์โรฮิมมันไอ้น่ะไอเอสเตอร์เลยแบบเฟลตุก็ไม่ตระเขาได้เสียที่ด้านจะปอนน่ะการนิ่งแบบจูสเตอร์อย่างเงี้ยอีไอ้นอสว่าเตลียดเลยเลยดูปอกสวกแกให้มันนะปอนน่ะงามบุยเปรี้ยกันนังก็ตัวมีก็เสียไปอีกแกะมาลังไงเลยเซลล์มันให้มันน่ะเต็มนี่ไป IAS exam เวลามีเส้นอะไรเลยนอมแล้วมันกิ่งมีอันแกเป็นลิงก์สิ่งนั้น IAS exam มันก็เลย civil services exam เห็นไหมแกเต็มตัวใจ civil service exam ตัวใจให้มันสิดาเต็มโลกแกทุลังพวกกันจะ IASปากน้ำมันก็จะ IFS Indian Foreign Service ปากสมมติก็ IPS Indian Police Service ปามแล้วก็ IRS Indian Revenue Service ปากกันก็ได้ Indian Railway and Personal Service ปากกันไม่ serial number เกี่ยวได้เกี่ยวเลย syllabus โน้ตอันไม่ซิวได้เดี๋ยวให้มันอะไร target เลยว่านะ IAS เลยจิกุมอันนี้พอลงเรียดิ้งให้นักที่ด้านนักก็ police ดู DGP prison ก็เตะไปอันนี้ซิมไปด้าอันนี้ซิมเราก็นักเล่นก็ IPS direct ไปอาจารย์เรื่องด้านการิงบ้างอาจารย์เป็นเนี่ยตัวเราเนี่ยนึกคริสต์มาสเกี่ยวไม่ดำเลย IAS IPS ลำดำก็หังแกะนั่นอันนี้คำเป็นตรงรังโรนะแต่รังโรนะตอนนั้น IPS เต็มเลยนะ IPS เต็มเลยโอ้ยอีเล่มมีเล่มก็ได้ IAS ตรงนั้นเต็มเลย IAS ตรงไป IPS ดูได้แล้วปะนะให้มันเอาตัวก็เลยนะ IAS ตรงนั้นการโจทย์ให้มันเอาเสียไปก่อนเลยอันนี้อัปเปามานั่นก็ชิลองแกรวมไปกับไอ้ของดินเ North East เลยก็ Custom Department ก็ Commissioner IRS เลยไป Indian Revenue Service ก็ล่าเลยพอนั้นรังเลยหมายสั่งนะพอ email เลยก็ไปที่แก Civil Service ทักลูกแกนะทัก IRS ทักถ้าอะไรมีไอ้ลูกสิพอติงอ่ะนางเตะได้อยู่เลยดินะนาง Paper Service resign เตะลูกเตะได้อ่ะเฮ้ยพอจะ resign จะสั่งอ่ะจ้าเตะไปได้มักเลยเนี่ยแต่คนตักเตะมีกูนะพอจะแต่วันนี้ได้พอ service รู้เลยเลยนั่นหมายก็สั่งว่าพอไปลงกันเนี่ยเลยแต่ยังไงไปเลยนี่ IAS ไปรู้ก็เลยยังเลยดูโอ้ติงเนี่ยคง sign ไปวันแกไปมณิปุรมาคุกิมไปเอเมลว่าก็รับพอเท่ากับทุก IRS ไปเลยยัก civil service ก็นี่ไงสุขลักษณ์มาส่วนเนี่ยส่วน IAS เลยแต่ได้แค่ prelim ก็สั่งมาเตะไปได้หลักตาเลยปะนั่นหมายก็สั่งว่าพอ service มาตาเลยนี่อาสั่งไปก็มาหิ้งนี่ปะเจนะพอจะไม่ถึงสามวันลงเนื้อเลยนั่นก็ civil service รังมันจะให้มันนั่งดำไม่ก็มักเลยก็เส้นเรื่องน่ะ selector ก็ดำไม่ก็เลยนั่งเนี่ยอีตัววันเสาร์เลยผมเนี่ยนั่งกิ่งเมียนของกี่นั่ง metric ก็ distinction แปมนะ IAS ไปก็เลยดูก่อน third แปมนะอีกวางหลักเลยดูก่อนเลยมณิปุรก็1984ก็ batch แต่สิตั้งคนไปรำเงินมวยบ้า IAS ไปปานนั้นเลยย่ออักริ่งถึงก็ third เนี่ยเลยเดี๋ยวปานนั้น metric ก็ third class ก็ third BA ก็ third MA ก็ third เลยแล้วดู IAS ท่อได้ใจกริ่งสิมากไอ้ใจกุมเริงกุมเล็กสิเกี่ยวอะไรกันท่อไอ้ IAS ได้ไปเลยกลางมัน distinction ลูกคนมันได้ไปหลักตาเลยปานนั้น so นุการามจะ IAS นะเดี๋ยวจะนั่งเตวเลยนั่งลงก็สับงำบุยดีนะเตวโลเลยดูนุการามมันไม่แก่กันนั่งกันต่อเครื่องเงี้ยเลยสิจ้างงำบุยนะเทโลยาเลยสิจ้างงำนะดังนั้นต้องเตียงงำนักเลยก็เป็นดีนะเนี่ยเตยมักในอีเลยนั่งลงในไว้โตเลยนะ IAS กูรำจะอีรังไอ้เดียเดลีเดียนี่สามแบบผมรำแบบเกี่ยวกับเลยนะ IAS exam ตัว IAS exam ตัวงานกูเลยเกี่ยวกับโคชิ่งลูกกำก็กู capacity พอเตยงำบุยบริษัทสิมากันนุการามบุยเสียดีไปจำงำบุยมีมอลุยหลักไปจับพอกูมีเป็นสิมาโคชิ่งลูกกำเตยก็เตไปลักเดลียประมาณถึงคมสรุปชนะแต่ก็ยังแปลได้จังเนี่ยแปลได้ดีเลยมาตั้งตัวก็ดีเลยเอฟซีนั่งกลางไม่นอนเลยอีไอเตวันเจเลยเป็นหนึ่งประเด็นนั่นเตอร์ละกินไงขังกินหงแบบเสียแบบแต่ก็ไม่ยอมมีก็เสียแบบเสียละอินเดียก็ civil service ทับแบบถึงกลุ่มก็หางเดเตัวมีหางเดเตัวมีแบบอีโลแกรังอะไร civil service exam เตัวถึงกลุ่มก็เจมินา around ลักเกลียวก็หนาเขาเท่าเลยด้วย12 lakhs ปากกูก็เต็มมากูได้ตรงนั้นอันนี้ ST tribal มาหางกันนะอันนี้นักเล่นมา Manipur tribal มานะ
tin kom him rem ngeu sang ba te ku nei to nang tho to ro ma general nga tho lo ma dai pere ta do la ka ro lo ma dai pere ta do la ka te si kre kem be do na ro ma na anui ko ma ro ma ka kyo ka do lo ka ingam bui de na ge ro ko na anui sa ma bi lo ka pai ka sui limit ka be ga te su la pa pa ma pa sa ta lak kre ko no ko ma te le lak kre ko no ko ta do ko mang te ilang ngam bui le azam ro ka I hulang pe de ge gyu ko ram de lak kre ko no ko prelim te da jun ke na lak kre ko no ko prelim te lo ka sang kre select te le 10,000 select te le si ga main exam te da written main exam written te da lo ka sang cat main te lo ka sang no ko ma select te 2,000 ko ma 2,000 ko ma select te lo interview te lo da result pa da ra ba na jimna high sna ko na select te around 700 ko ma si po ro na high sna lo na high cat IAS selected da ri so that means IAS ka sa la kre ko no lo na high cat ka pa ka ko no so 7 mark pe ga 10 mark tle na na za anui le pare ma le du ina rang ai be ya yang am lak ta te mark e he ma ka le te wa ta ka me irang ke kan na am ai ten je bui ba nang ni ngai khang ke IAS exam da haim na ne chi da prelim exam ngam lu za mark hu hum za IAS pa kana ba IFS Indian Foreign Service ka se pe na ram tum te tra kong se liang da kum pe me IFS Foreign Service pa lu ta apo prelim exam za ngai student na mala na da ka sing ra manga interest ma le do ngai na mang ranga I da za prelim exam na preliminary exam ka se ba na go mi te ngam mi ngam na me paper kana 2 papers paper kana la mui paper cat za general studies nang KG 1 ne ke su da BA ka sang ba ke ni long ya ne do la sia ai ne do la le ba ka general studies nang sui ta la pnik sui da nang KG 1 ne su ba BA sang ba ke ni long a question ko no da long da ti da question the objective types 200 marks on tik to ro ma che njai len khoi je tik to na civil service go question paper mai le paper ang kana nang chi ko ba question le du pi ga ning ta lak ta lam ni choose the correct answer A B C ma ko ta no pe ga ma dai pe ga me nge pe ga apor ma kyo lo ning ke te ga wang he ro mi he ma ro mi A B mi B C mi sia ning bam kana nanga minute kre go ma ta la civil service thakar na rang le IAS exam thakar na 2 hours na to kana na pe pe sa he ma le na kilong ma te ta lo to mi nge go ma pe pe na si pri ko le si kam ma lo answer te pe lak ta le le ni na rang na e ma na sui to mi nge ma pe na lak kre ko na ko tho da lak kre ko na ko pass na to la ren dia la ki ren za por na ka sang to de bo da ai gom ba exam ma na dai gom tak te lu ra lo te ko ma te dai gom tak te zang to kak to ra lo pi ko de example na Delhi University ke English honors hange entrance te le English honors BA hange entrance te ya jemna 25,000 jena sang kai mi nge BA English honors te entrance te le si por na jena sang ke hai na select ra sang ke hai na select lo ka anui paper check te le te lak ta gom te chi ben nya pi ya mi kon opting mi class 12 lo ro wa anui ya azam go ma kon pi le ro pa la ko da te chi ben nya le do paper hai ke bundle paper hai ke lo pa lo ka hang chum na select lo lo dam chu ni da gom kak to ro lo nya pi le ni teacher ma civil service ai le lak kre ko na lo na sang kre na select te ga ga da gom tak te so kak to lo pi ga ga te si lang pe kan za te kak lo pe na pi sang ni anui da ni ga da paper 1 the general studies paper 2 prelim exam go paper 2 the 200 marks go CSAT civil service aptitude test kasi ba ai noi si mia le te nei go na ko na kan si de na class 4 class 5 ke ham go subject ngai ma kan nei IS te le dina na ka class 5 class 6 ke anjikum sang na rang am ke exam te ke prelim exam ke lo light bulb ke kai bang kang ge tang kai ko je english na tungsten ne class 8 ke class 7 ke physics ke ka te ba warning pa lak ti warning wang lak ti ta ya class 7 na kya lo ba ning do lak ti pa so CSAT kasi ba may siuda na nung karang kita paper 1 za ko wang ulo ba nang ka class 9 class 10 nga kate tong mingking na paper 1 za syllabus rang abong nay so IS to nga current events of national and international importance teachers day gumba Mahatma Gandhi Jayanti day gumba Easter Christian go gumba Hindu gumba the po milo ba si ma pa na dalaka history of India and Indian national movement
some example the first war of India's independence 1857 gumba independence po mai ngolo ba some ning palak ti gumba India and world geography physical social economic geography India and the world kanamri ka tai ban ya de ni class 9 10 go syllabus de Indian polity and governance Constitution of India political system panchayati raj public policy ngai si kam da ai rinle prelim mana ai kan ngai ka tai metric level go syllabus le go amza metric level go le ai general studies da then paper 2 CSET ka sevda civil service aptitude hai mana ai chi mi anui zama ai na ngam lak le ya ke pe ngam le anui zama ai na ngam lak le ko lo dina anui go brain da miram ma kok lo ga anui ka lo ngam lak fa ko lo dina si ko ai lu ning lo ngam lak fa number 1 comprehension nang ko class 7 class 8 ya grammar ka tai ba you read the passage lazy paragraph mate ba kya kyoi lu pakang na apo ko question nei dai ba apo za ko lo ba nang ai kyoi ba that's why reading skill game ba lazy page kya kyo ke tu ala parim ba sima paragraph kya tu ala parim ba sima bram ba because anu na reading habit ga ba exam mangro na study te ba ga aya ni ngam lak ti ti de tin kong ke so kam kana nang ko subject the interest ba me kya ra example na bible kya di na nang ai te ge ba man bible kya kan because apo nang ngam comprehension ga but to get interpersonal skills including communication skill kya sa mpau bata ai ne ma ko la ko da kya to mpau bata kya ko samdam bata social etiquette or men ne u de so nang ko lunga bamram de question na we ni ning pa logical reasoning and analytical ability ai ga anui zama ai ngam lakte sin be logical morning he di na hera me di na ma ram za anu ya na ning ge bi de pan ning panim de ma fa ngam lak ti de era decision making and problem solving important decision making problem solving example gana po question gom te wan mi ga nang timui rang gom za nang IAS officer te di na bible constitution pe nang ko lu ra mi ko to ra lo decide lo nang ram ko ga nang pansai nang dc te lu wang da sai nang ram ga hage di na azang na ka ge lo ga nang da gom tak te software dc hang ke te lu administrator hang ke te lu police ku wang nim ta ka mi nang na azang no ku ro lo pe tu ra mi pe azang no pe da ma la compromise mi da nang choose te lo ai gom da question le general mental ability nang pe da gom nang ai ge o mi e mi bo ngo pe lo rang ai lo gom na ma basic numeral numbers and their relations orders of magnitude class 10 level chichak ro la ni syllabus ga class 10 level go mathematics ne ule ya edina class 10 ka sang bana compulsory ya maths along good mar ne dina nang te do la ku da science physics chemistry maths biology history geography class 10 level ka sang bana chichak ro civil service te ne dina ai ngam lak tina nang hare da ai yan chichak ro nang ne no ma ni orders of magnitude class 10 level IAS angke preliminary class 10 level run le BA MA pe be sota de nang le sota de to nga but nang kyang am bu interpretation charts graphs tables data sufficiency class 10 level class 10 ge statistic na data ni te me graph paper amza si por me wang u de le se si mi lo pass de de prelim stage 1 cross da lak kre ko na lo nga sang kre lo nga nang zo mi ma ko mi tak da tik ta ai sa phau go ko na pele ga normally da sa la ja phau go ko na pele dai ko lo ga nam ro ta na khau ri pung ong si ko ma ai sa ko thap thap ko ne phau go a ta ma ko ja phau go bla ma ka ai sa na CLY lo the main exam ge ko dang ka hong pe main exam ro ka lip pa main exam ga paper squeal ale there are 9 papers squeal 9 papers paper number 1 paper is called language nang po manipuri kimra ma manipuri te ko da bengali me bengali te da nagle na modern indian language ka go be english te da manipur na wang kor ma manipuri te da assam na wang ko assamese te da no nagle na recognize go be english na te da nagle ma ka nagle indigenous from no ya elua po sang da ya ma tim kan norman ran la mui we angamim ko teni ding se kai an ran la mui le do se wang sang la language policy come is english the chi mi lo rang mai so rang ai le apo example ge ikat english anui zama concept ma
anui na anui social maka teacher mamdu social law student na social law anui do abc na ka teng khwai ni dele nursery na ka teng khwai ni aga na miram gom sang nai lakti ba achu le da miram na ka teng khwai da ile daily yang sang ai na teacher to na miram on jai ba chi da kau na swai law number 1 a b c d e f I guess swai da ni g he ba anui z he da ni wrong z din ham ram chi ta da ya g h I j he ba da anui z wrong I use interview to gula z l nam chi da don ab ge ka ko da to j k l m n o p q r s t u v w x y z or American na w x y z British na w x y z pronunciation sang ma kung khwai re le nu ya anu ka teng khwai ni ba pronunciation khwai ba example peu Christmas thing wang za zleng rong tak to ma joy to the world ni ha mera ma si ta da joy to the world da nu ka abc na ka teng khwai ni aga joy to the world ni english da joy ga da joy to the world ba joy ga mera ma si ta joy to the world hera Jesus maka Jesus hera shine hera SHINE shine Jesus shine hera ne shine Jesus shine mera ma si ta anui wa ka na kan khwai ni le za anang le ro ga teacher ma bam sai mai na ten zera naam do ngya te le ra shine Jesus shine da mara shine Jesus shine da da mera mati ma ku le evzina I gom ram method the language compulsory bam dia so nang rosi mele sati mana interview fail to da re da sati mele a rosi ma pina dollar ni evzina mai tinga na rosi brin dollar ta sati brin dollar te kan no di le personality test bam da re da A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, J for Jack. Z for Zack. T for English na ko sa. English na Ah, tortoise. English get tortoise now copy tortoise. Tortoise enang mai I practice na hemedu tortoise gam nam chita de tortoise I gum ba simple ramanya everything Delhi ga e English proficiency course ga class 11 12 PGT teacher ram do English proficiency course pe de ka especially Novadia ga te ko ma gum param do Delhi pne English ka te ba jam do ka te de so English ga English le do lang ni English da ba ka English मेरा मैं English बेचता English era lish era माइन सुबह मेरा मैं tortoise era मेरा T for tortoise era C मेरा था J for joy joy to the world Jesus is coming era Jesus is coming era लगा Jesus era माइन I clear दी ना नंहांग के advantage समूले पहले हम ना paper number 2 main exam के paper 2 English compulsory English nanga nung ka language ka do English da go ai ka do English da re Nagaland ko nga ibe ka Manipur ko Manipuri te mamala ka sia na English na teura compulsory English a qualifying paper ai ya nang fail to di na ka do ba paper nang go correction te makula azanga bui mak te so yam to na ai ya qualified na paper sa na nang go correction te da o he ko da ani te net exam ga paper ka chum la mui first paper qualified na paper kana correction to nang dai zemi te mi krek ke mele do paper 1 na tang mang te na po correction to maklia la tun na apo system na total mark na pi na total mark te to da apo qualified te ma na kana la clear ham to na qualifying paper example kana ai ga wang wong ba question isa kek na na sorang le preposition ga na kya ka English go proficiency class na na kya ka rang na ne ta thau do mai na no on sang ka le do example ke nang coffee sak nahi de lo coffee pyaket sap pyaket tea and coffee dong samai blog exam ke apo coffee cat tea ke dong ai blog I prefer coffee over tea I prefer coffee than tea coffee to tea coffee ya sak nahi da blog nang ko choose to over then
2 ko to lo school gana I ram rang to mak pe dan nit lam then you have to choose I prefer coffee to tea 2 na kan dei ba samra nang apo som pui kam klo ga bam nei de lo dimapur ke bam nei mi som pui kam bam nei lo I prefer som pui kam village to dimapur ra then maga English ana pating sai si ka ka lei la no so the latest na ka yang si ma to la ka example na ka da number 2 example ke suppose if she comes tomorrow we will start the program suppose if she comes tomorrow I get choose correct the sentence apo exam dia ingau sim la so how will you correct the sentence example na suppose kai dina if kai dai magra suppose she comes tomorrow direct don't say suppose if she comes magra suppose na if zakai ro magra pronunciation number nang noi so ga nam last gana get English go rule ram na zaibam le rule ram rang am lak le do spelling ro I pronunciation zo ma from me zela English ga army hagi pong hang dai nro le ke hagi kana kai du da ko ko se nro le ke hagi kana kai du da colonel du ro de na example ke pe rang ngai ma hang ga COLONEL ro de na colonel hello do colonel le do la ne colonel colonel ku da ko zen lo de na po lam ket basic kara English ana kole na kai roi kole tida da Italy ma Rome na English England dominate wang ting ke te ting ya penui ko kai nei Italy ko kai nei do English ko tem ko do la be ga na pronounce ba Italy ko na pronounce le lo spelling ana nui na ro lo be ga agree te lo colonel hera le do spelling a colonel hera ro ba do English ana colonel le do la ka colonel every na movie ram ka colonel I spelling I go marama wangu de eng exam ke example selang ge ro ki ga church club si miu da ja ko ti la mi ma ka ten tai pe wang na le si ro le hit pe lo na hang pe ja ti za ko ku mi na ram na ko ku mi ma ka pram ku ba sam na le ti ta ja sam na receipt ku I the receipt mak te receipt pi ku mak ra ko lo din Latin ma ko da Latin ma da Latin na receptus Latin ko na hera le da ga no ara kusi lak le mera ma silak te na nang na kan ni bete lo do ta ka ma le do nang na kan na receipt ten tai pe lo na church agu receipt se ra agu receipt se da ma ka main su ga ai gom mera ma nang ne u de na ma so ai gom ma nang mu school ka te ma pe la le da school level ka tema ka peirei na hang da le do mera ma IS to ka ma sang noi ne da la kani agom ba chia lo na kya pa thau ting na noi EIS de le ban ning mai na daily hang mai na anui de da ma de optional paper ko choose the you me gom tak study to me we discuss da e mai ma ka paper 3 pok som paper ke da kya essay compulsory essay writing nang noi ka ya essay writing ro ba long ge marin he zara ma la answer ke dui ro mero nei answer teva roi lag ne kor ma agom kor ma IS thado lagta essay writing compulsory 250 marks essay cat 250 marks 250 marks ang essay ro page 0 the page krem dai ma ro dang essay cat agom ro penem te ro mind ting na le si ro go habit bam ro le dang me dang na kya wa kya troi lo ro ba lungge mar ne kor ma la na na ma roke lang se ting completed khai ga no naram pe Tamenglong ga la le ka school ga Tamenglong higher secondary ka la ang classmate to koram le mam ne mis ma ka si pe na notebook si da ba evaluation na ba ting kom ke lo ga notebook ke le ro lo mak ta le ba agom koram ba mis ma ka so writing habit gana hong na essay writing mam da paper 4 main go paper 4 ka da compulsory general studies 1 paper for the general studies 1 see ko mi Indian heritage and culture the ne da se history and geography of world and society general studies sai club nang me ke te lo di from da
metric level ga paper 5 ga general studies 2 see ga governance constitution polity social justice and international relation anong ne ka tema koreda graduate level na ag te da paper 6 sila general studies 3 see economy technology economic development biodiversity environment security and disaster management ne da nai ram nang ram klo ga ting kai gong za klaki kuin sa kam ni na nang da gom tak te lo ba question gong da si ni disaster management paper number 7 ethics integrity and aptitude nang nai kya te lung ram za question gong ram de ethic ka sing do go za gom te te lo miram na gom lo ga nang gom tak te bia ram lo da gom tak te tab lo ga handshake te lo agom ram ethic ram ne de no I handshake te go communication ko example kete lang hi ka miram no te de ba India mo go handshake kan India mo go Delhi ya gza miram do dom do salam do la kanoi anui wam lo ga ni kang na khoi kilometer tak le ga pui akang anui kang pe pui pa ga na oh auntie pa salam do namaste ye ze sialang aso salam to ngoro mi penui si da so penui go social etiquette bum dia na ro ta tin na gam ro do na gam ma ram nam do salam to ka phoma ka penui salam to ma ko nang namaste Germany में ना हमने Germany से या अनुया salam to lo क्या था Germany में salam to ना develop kan nolo senam bak nol ni to ne gu se da hai ro agom ram patak social cultural menele na integrity compulsory exam thab do nang long sab ngam bui nang long sam ngam la bui ba question ai ne lo nang IS do te do la pa ji lu ni nang ra so ti ko mi ke te mi nang su kai ma puda sia integrity question mamuda paper 8 nking melo paper 8 is an optional subject paper 1 nang go optional ba nang ko subject ya specialized mi me sociology mi history mi political science mi ne uda nang so science krom na physics chemistry maths le engineer kala ne uda engineer krom ne uda na doctor krom do sia medical studies ne uda te ni ble na te do da sia optional paper 9 optional paper 2 optional paper 2 nango optional paper da idle total marks IS go written nai main go saka total mark 1750 marks 1750 marks ko nang no exam thaba dai dai wang ta 600 marks total saka dia metric ga 1000 marks ka BA ga nang 600 marks da ledu ana 1750 marks ang road nang ke da lu za post ang ge nung ka main ta kai zai interview to da interview ge 300 marks ang interview te de personality test ai da interview ana rau si dai za ke me do nang moi na dam palang na nang so alu ma khoda nang moi dai za sa si kre ke me le do rau si ma tin alu ma khoda rau si sa si me le do nang lui long za miram nang ke laki na alu ma khre de si important IS interview to la nang tam ai da da lo gyung khana question len ne wa dang so nek tai kai dok lo gyo ka ko nek tai kai jun wa officer te bak se gyo lo question ne wo personality test le ai the interview za miram na ngo ke la ko lu lung pung ko me la me ne jang sang ma ngo ga pai ga mong te mong do kwang ka pe ne lu lung la le ko agom ko ram na question len ne wa ta de it's okay get out na ga te do la ka get out nang noi IS officer ma wang IS officer ma IPS ram nang noi posting on a ping khana ngoi de ga ngui lum pum ngo pa li lung ami nu pum mang te ko ngo pa go se te do wi ga li lung pum ko ram selective ni nong ka rang wa la kre ka na la kre long na jina high get selected pa ku da ga rau si sa si ning sing panui li lung du I miram na ngoi ga ngau do wi da go se te do wi da li lung pi ni interview ga cái mà bà hòn anh kia ai đi na nàng con nỉnh le các đâu le nêu đâu le ina example pe mai go topic đang có TV đó nữa pui nông làm sinh làm ai á hàng ấp thầu có bậc thầu vẫn còn mặc đen nữa tại phiêu đồ da student làm lấy ra ya tới này gặp mà lên na năng người học xây rồi cái kinh mặc lại đó this pelamai na mà ai topic cái TV đấy vậy na but very important my seminar tới hoàng tới rồi ai kinh tao mang thì na ghê cái đấy da nên interview ge blog na rang ai ne bana interview na
อันนี้กังไปยูปีไปรำไปเมนท็อปไปลุมได้อินเตอร์วิวนะไปมาลุมได้ดีเลยก็พอละลงมังปุ่มอันนี้ตานะแค่ตะกี้ของน้องนี่ทริบัลมาเตลุกกระเรเตลุสกุยตัวโดยัดทะลุมได้นั่งตะกุมรับปากละเมนท็อปไปลุมได้เลยอินเตอร์วิวนะไปมาอะไรกันนั่งท็อปไปลุกกระเรไปดูได้ละใครเนี่ยไปกองก็ตัวหลอกอะพอลุยลงนะดาวหลักตีก็ซ้ำดำมาแค่มีดำบ้าว่าปังกิ่งมากูพอนั้นดำไม่เนี่ยดำพอกันนี่มาดำตรอยอ่ะพอเสียนะดำมา selector มากูไม่รู้แต่ไปลุมได้ selector มาจะเมนนะ example นะแค่ได้จะอันนี้จะเลี้ยงรองไปยังแก่ละเลยดอกกุม2009กุมอันสรองปนาย main ทับมันสำเร็จแต่แปดเซปะละ main prelim ทับไปเลยสักคุยสิ่งนี้นะเป็นของมิมเรมเงี้ย main ทับไปเลยmain ทับไปเลยแก่ prelim ทับไปเลยสักคุยใน interview เกี่ยวกับพอแกพอจะรอบเราซีดอนนิ่งนิ่งจริงก็ได้เลยดู interview แกพอจะซ้ำจะดำสิมักติก็พอดำจะเสียเป็นหลักคนนี้อันนี้ก็ฟังไม่เดียวดำมาแกพอดำจะเสียเป็นก็เลยอ่ะดีดีก็ไอ้แก interview ก็มาก็เลยอ่ะได้ตัวหลักนี้เสียเป็นมากนะโอเคเลยละอาจารย์ไปจะ interview เนี่ยเป็นมากตาเลย interview แก300ลงแกพอ mark high get เดี๋ยวต้องมากตาเลยนี่นะก็ไปได้จ้ะก่อนไปมากตาเลยนะเกี่ยวกับนิ่งตัวนางซ้ำดำตัวเสพไปเราดำราซ้ำดำได้นางสุกรเลยไปดูไปมิกเสพปีแล้วนางตากะไม่รำนะนางสุนางก็ต่อเตะไปไอเอสเนี่ยมาตัวนี้ได้ดอลลาร์นี่สิก็ตัวนี้เรานางตัวไอเอสเนี่ยเราไปเกี่ยวกับเนี่ยนะอินเดียมันก็ออฟฟิเซอร์ตัวรู้จัก constitution อี uplifter อ่ะ society ดู uplifter อ่ะอารามอาจารย์มันต่อตัวอ่ะเพราะฉะนั้นอีตัวนี้เลยแล้ว interview ก็นับเสียวตัวหลักตาอีรังก็ใช่จ้ะinterview board ก็เสียวนอกละกันจ้ะมีอันในเป้าจะเป็นมีกับปีล้วนซ้ำปากโลเป็นนี่ไม่รำจ้ะนั่งบอกเลยจ้ะอ่ะพอกูเลเวลไปเรื่อยนั่งไงเดี๋ยวส่วนนั่งลงผมไม่ describe ตัวนั้นตัวหลังนี่สินิวซีแลนด์ลงไปเราซ้ำเลยละเลยจ้ะ main เข้าไปล้วน interview อังกฤษแกนั่งสำหรับเราซีแลนด์ลงเลยรันนี่ก็เดี๋ยวรู้ตัวจริงสิมาสิเลยซีแลนด์ลงมันก็ฮัลลิมเด็กผมจะเล่านะฮัลลิมมาเลี้ยงนะเราไปป้าฮัลลิมเลี้ยงเด่นดูดีครูไว้ไปก็ต้องซ้ำตากเลยตัวละก็ป้าเฟลเตอร์ได้จังไปเราซ้ำเลยที so I S จะปลาเลยนั่นสังติดไอ้พวกนั้น selective แบบเขาเลยสิพอ selective แบบเราก็น่าดูน้องการังมา IPS น้องกู IRS น้องกู IFS น้องกูเลยเลยตัว IS ทั้งนั้นฮารอนรังให้ไปเขาเลยฮารอนรังนั้นในตัวจะนั่งในส่วน example แค่เป็นนี่นะ I'm strong main ถ้าไปเลย interview แต่เราสู้แก2007กุม interview แต่เราสู้แกอินับสู้ interview อังงดinterview แต่เป็นเดี๋ยวเรา mock interview อังอิงงดแต่เดี๋ยวสู้ coaching institute แก mock interview แต่ลูกแกก็สั่งมาได้สปอร์ตติ้งแต่มินิเกรดต้องสู้ interview แต่เป็นเดี๋ยวแกสั่งมาได้ก็แกสู้งงก็เลย interview แต่ห่างไปอีหลอมนะ observe ตัวเลยจังบอกกันเลย expert คนนั้นส่ง interview แต่ก็เดี๋ยวเลยกุมแต่ละจังส่งเฮ้ยลูกนุยริมเรื่องซ้ำตักเรานำบ่อง่ายสโลกุมบัญญารังบัญญาตะโกยิงเอาไว้เลยแกไอ้อาจารย์มารังบ้านหลงเกี่ยวกับมาเลยมารังบ้านหลงเกี่ยวกับมาเลยก็ลองนะอีเลมิรัมดูอินเตอร์วิวเตอร์ selection แกก็ต่อหลับแก IS กุมไปแกกุมแต่มีแกพวกกุมอินเตอร์วิวแต่ก็พวกแกเตไรลังเอาไปอินเตอร์วิวไปแกกุมแต่มิสตาร์ละตอนนี้รังเลยดูหลงเกี่ยวกับมาเลยนะสมัยนั้นไม่แต่ก็ฮับต่อแกโซอินเตอร์วิวแต่ก็ได้ลังมาได้มีลังจำนี่มันแกอีหลังมาแต่พวกแก magazine cat อีกนะ great personalities of India ก็ใช่of the world ก็ใช่แบบ magazine cat อีตัวแกนั่นรู้ได้รู้วังเลยI'm strong ไอ้แกนั่นนี่สมัยนั้นไม่เก็บมันเลยมิสมาI'm strong ไปกับไปเดี๋ยวพวกว่าพอจะปีเกี่ยวกับนายแกลังนอนมันเสียปีเลยแกซิมนอลุยเราไม่โฟโต้ใครเขาเสียมาร์ตินกันดีมาร์ตินลูเทอร์คิงสมัยนั้นก็ไมเคิลแจ็คสันเลยมันเป็นสิแต่ลุยเราไม่ใครเขาใครรู้สิพวกเลย magazine ได้แกละสมัย interview แต่ก็ได้พงแต่ก็ไปแก interview ตัวเกี่ยวกับไปที่แกสิพวก magazine แก table แกตัวละเลยอ่ะสิพวก magazine สักแต่สิพวก the latest issue ไปแก table แกตัวละเลย first ตอนนั้นสังเกตสิมิสิมาโลอีเตองบอกเกี่ยวเลยจะสวย I know sir this and this and this this and this that first interview ตัวแกดู chairman ปุ้ยสิพวกผมปาร์วินตลาก็เสียปุ้ย chairman ปุ้ยจะ question แกเนี่ยละหล่อมาตัดทีเลยก็ไม่รำได้ emergency ว่างไหมไอ้แก chairperson ก็ดีนะ board member ทำได้นะ question เนี่ยไม่รู้ตัวมาก็มาจะงงหลักตีก็ interview ก็สปอคผมพอ mark งอนซ้ำเลยแก IRS น้อยต่อเลย
IAS งมากันใส่กลุ่มเท่าไหร่ใส่กลุ่มเท่าไหร่ก็เมนทับอะไรนะตัวไปอะไรก็อินเตอร์วิวเท่าไหร่ก็มาหมกอินเตอร์วิวตัวกี่ไม่รำกลั่นไม่ตัวกี่อันไหนนะก้อนหนึ่งว่ากี่รู้ตัวกี่นายก็กี่ได้สมัยมันอินเตอร์วิวตัวเดียวก็หมายที่มือผมก็กี่ได้ใจมากก็กุมโกโก้ question เดียวเลยมีโกโก้ปากก็มี question เดียวไหนดำกี่เตยว่าเตยเลยรักรักดำที่มือผมบารอสมาไหนกี่เลย question แค่นั้นสวยมากจริงอันเดียวว่านะนางก็ IRS training แต่ละIndian Revenue Service training แต่ละก็ตัวนั้น IRS ได้ในโลกวันเดียวดิ compulsory อันเดียวดิเฮ้ยนะก็ตัวเล็กก็นะรำนะอีexam ดู text for อะไร constitution uplift อะไร I have to do this รังได้เลยดูนางอะไรเป็นลิงก์สิ่งรังไอ้บลู exam มา IRS ไปเก็บมั้งเลยอี IRS ตัวละ exam ดู text for เลยนะรังไอ้บลู it's okay เป็นลิงก์รังไอ้บลูเกี่ยวกับยินทรองพอกันละอินเดียก็ได้ UPC billing อ่ะพอกันรู้ติ้งสอบฟงสกุยอ่ะพอแล้วยังหลอมไปแล้วเพย์ตักซ์อินเดียก็เจ๊กล้าอันนั้นก็question เนี่ยไปแล้วมีก็เจ๊กล้าไอศครีมตัวยี่เจ๊กล้าอันก็จะลุ่มวิเวกอ่ะไอ้พอจะอินเตอร์วิวตัวแล้วปากฮันนอวิเวกได้ติ้งคมไก่ได้เรื่องนี้เลยพอติ้งทรองฮันนอวิเวกได้ก็คมแค่ปากในไตล็อกทุกได้ไม่ได้ไม่เองก็มองน้ำก็ได้ไม่ก่อนเลยก็ตัวเราตัวก็มาที่มือเนี่ยว่ามาอ่านเนี่ยไรหลังพอจะคำเนี่ยดิแกสาวดินยังไปสุบรรณเนี่ยเนี่ยว่า I'm strong why do you want to become IAS you are already an IAS ใช่ไหม sir my people still need IAS and my people in Assam Manipur and Nagaland they know that I'm facing the interview right now they are praying for me and they are fasting for me ไปเชียร์แมนตัว really วังสลัมตัวก็ปกตินะสับลัดสุราเชียร์แมนตัวจะนั่งกุมก็ IAS มาสาวกุมก็เตือนเราเลยนี่ปานสองนั้นมา sir อากูจะมันเอามา IAS ไปเกี่ยวอะไรเลยอินเนปตินะ IAS ไรหลังมาเตือนเลยอาจจะมาสามัญญี่ปุ่นนักเรียนก็หังรักลุ่มอินเตอร์วิวเตือนเราเลยเวทีเลยก็หังกลุ่มจะเสียเรื่องเลยไปก็สับกัดนั่งกุมก็เตือนมาสาวนั้นเตือนเราสับสุเลยเปล่าเชื่อไหมเพื่อ question board member หังมาได้จะ question หงมันเนี่ยจะเลยน้องก็ที่มือรังนี่กุมจะ Bible รู้มี Constitution รู้แล้วนั่งเตือนเราก็ decide ตัว Bible รู้มีแกะตัวเลยครับสองนั้น no sir อีคริสเตียนมาหังแกะตัว constitution เนี่ยเตะมาตัวเลยอากูคริสเตียนมาเสียนะก็เตะมาดูกูจะตัวก็เตะหักวางมาดูกูจะตัวเราไว้เลยนะ constitution ก็ดู freedom of religion เตะละได้อีกหน่อตัวหลักเลยกันหน่อได้เลยเป็นติงวันนั้น no select one ก็แกะก็พอแล้วแกะเลี้ยวตัวน่ารังเราเว้ย chairman เป็นไง it's okay stop เวทอะไรนี่ดีหลังเป็นไง no ตัวเด้เนี่ยตัวเราฮะpublic distribution system को नहीं रहता इंडिया के NRGS को मैं public supply civil supply को नहीं लांगे सोना ये ले तो north east का ना मणिपुर का ना fail successful का मगलेन का example ने बेगा example लंपन ने ले how can you say that distribution system of successful को मैं नाम तो government नो सांस याद लो नाम हो से मगन no अगु state ना ले बेगा example लंपन में chairman बना good you have not been to Manipur must be different. For Manipur में ना चीज मिला में it's okay. ये बेटा ले नहीं. Chairman पे ना subject. तो ला. तो मिले. हाई तुम लोग क्या? हाई ना टाइमिंग है हमारे पास. 300 लोग 225. Main interview अंगों वे IAS specialist बोकुम दे. So that means रामना नाम में मेरा में ना तो इसी कर क्यों बेले तो नाम मेरा मुंह सांपले हराना ना सो रंग आई माई दिना ना सक पकाई दूले ना सो मेरा अंदर वो नानू करांगो मैं स्ट्रॉन्ग है IAS तो ले गया क्लाक इन्हें ते को ले कोचिंग नो अंदर इन्हें वो रंगकांग ले गाले बम ले सुधु क्या हुआ देखिए अनुई yang scholarship हम कहने पे scholarship पे हरारम फुई ले काय दूले नू करांग मैं पर तिंग सांग ना तिंग ले पे वो तिंग सी ले पे काय वो नांग प्राचीन सी या भी सांग सी ले जा वांग सांग ले so नांग ले ते बिया के ते ngam mi nू करांग मैं बुई से खूपे नांग नि ममी सुन भी पे नि ममी सी ले क्या था army spy to name ramma milong ramma spy te ba army te ba ka dei perega hagwang man si sing ba army de le ngoi de IAS ko mele MLA ko minister ko ramna ka heive ipni dwang ga IAS below wa ko mele minister ko na sa ma do lang ni ai ga tening go peren go DCU pien khana tiar de yang CM gwang na ai go min do hagwin noi ke ma thola khani army sai ba major din lieutenant colonel din ngang nang piso le meram na chui halang le halang ngai nang hang re ma kan nang nong nom to le hagwang te kadai peria hagwang power te lang ba spy sai le kadai sei mami bisa nang ren gop kadai peria
spice high with the lazy. They may go. Little me pum the sena, pum the Ibia Nanda, no carangoma, can Seattle Loreda, Alacausa. Pum Ibi that. CDS, Casavena, National Defense Academy, Casavera, Anui Zama, NDA Taco Garile, Itiko Garile, Kimra Malamui. NDA is the National Defense Academy, Class 12 by up in Ataka. Class 12 by up in a physics and maths compulsory. Take out Air Force. Ingimya Limgo and Nego Air Force there are. Class 12 level go any subject. I do maths because any subject they use a NDA class 12 entrance exam te para. I go mkoramana general kechang koramde. Kata banka I get Assam Rifle recruitment onramat ya major do kechang lakte ya constable ko mate hare wa ta National Defense Academy class 12 ba gap na tura. Minau ko dola di ko dola ka sia army ange. The date of commencement January na July ko na exam te go class 12 ko ranking training the Pune na training ta ko da duration the army officer to nga tingkom katsum nang noi training ta ko tingkom katsum training right up direct lieutenant hagi kana direct ndawana hagi kana pe sumai hagi kana direct ta tingkom katsum nong nga captain tingkom ngelo nga major tingkom ngelo nga major nang ra ke go tingkom karelo nga nang colonel nra hagi kana commanding officer te uda sia NDA na pa ko na nang general ka sang me ke ngamra Lula nang Navy ta Navy na sungkling ya bambe spy sungkling go spy Navy ka sabi enjoy the back stay ngomakta so pa lang ma sungkling ya tuin na tat ta ka tuin ta ko Navy te Navy na training za kumsum NDA ga Pune ga te go sipaw sang ya ting kum cat Naval Academy ga training ta sila working kum dai 4 years Navy ang ga Air Force ko hu ma lim go spy te Navy na hapong bakal luar kita kang kau tahu dia, kuhum go spy tu ni dina, tingkom katsum, NDA ga Pune ga tu go, Air Force Academy ga tingkom cat P, tu dah oh, ya Air Force. Apa uza NDA is the best spy tu ni, ma class 12 lagi tina entrance exam January ke na July ke tu, jangan check tu mira dah. Adi mah kata haragum ko spy saya mana, nangai pepe nang sai nang sok, putum, MLA minister le siapa deh spy saya Angmi minister na leke to le puni ram le mangmi ta ko ram IS ba kana te nang kum ke ma dola ka minister ram so nang na class 12 ke te pe lag le ndu NDA te ranga class 12 te ko class 12 sang nang te pe lag te le ndu chance ke lam re BA lo de dai si du da CDS combined defense service ka se lam re sia BA na BAC BCom na combined defense service ka se lam re si po ge Kanala mui IMA kasi Indian Military Academy kasi bigyan tati na sige nang CDS exam te palu din ha sige nang takuda talwa training kum kya tulo siya takuda ting kum da IMA ke tara ko ting kum press kui na ting kum time da pere na lutada ting ni na lutada kum time da kang alura Air Force angya ting kum kai sum kang ke ko lura press kui nang kai sum Naval Academy ting kum kai ke nang kang ke ko lura heudi na ting kum kai ke no so ke tu BA lo ra sang na ting kum kai mi na BA lo na te da la ka sia ka to na ke OTA ka sa Officers Training Academy ka sa ba si du la mo re CDS long ya se ting kum kai mi sang ba do le do aya na interview ga compulsory written test na seu CDS ko written test ko ko to na English compulsory English la ra se ni English to thampla de suno grammar class है 10th मांग तो क्या धोखो दे पास दे दी इंग्लिश वाला क्या मांग तो धोखो दे पास दे बोले तो अगो माय हंग देने इंग्लिश ना नंग तो तक के नुदा नंग ते भी माना CDS ना इंग्लिश कंपल्सरी 100 मार्क्स जनरल नॉलेज कंपल्सरी 100 मार्क्स OTA तेरा हंग आई ngam दी ना ट्रेनिंग वाइग अप थिंक कम कैप्टन ट्रेनिंग डायरेक्ट हकी के ना लेफ्टिनेंट थिंक कम कुछ लोग हैं कैप्टन थिंक कम मिंगे लोग हैं मेजर तेरा हंग बा शॉर्ट टर्म Apple na pero das fight ne ko ma rahamudu lemnu keta ledu ayane interview ka fit bi mana dolasle anui simple CDS interview ta bra samla lang ni ya solo arang ta ni sene se sangna se xiao le da se sang no bi ko ram le la da lang pe CDS written test pass lo interview ang ke ya pass spider of gu he ba palui long ga e lang palui long pi de ka miram du kam paule mizule pi ma ko do dai ko na wang lo de li na wang me lem su lem pa
อีเราไม่อะไรเลยเสียตัวจีกงแล้วก็มาหน้าไม่ถึงก็ต่อเลยเนี่ย private school teacher เตะอะไรจ้ามาแต่อาจารย์ไปคงคนนั้นสไปเตอร์ว่าตัวหลักทีเดีย written test พอเตะไป interview แต่ที่แกมุ้ยติ้งไปกี่กุมแกมุ้ยทำไปกี่แก interview ของเก็บโลกแกวางรู้จักมอบอมกุมแบบใครว่าแกเสียประสบเปียก็ตัวมีเปียก็พอจะอยู่แกเดวิดตัวนี้เดวิดก็มีกันแต่ใส่มันหักแกนะวางเตะก็ไปกันริมไปกันสินะพอนริมเสียนะสันจะดำไปหลักทีเลยน่าสไปเดอร์ว่าก็ first round นะ kick out CDS interview 的 round 明年 round สองมุกนะ army เตว่าก่อนนะมีเรื่องนะอีตัวงามบุเล่ก็บำบัดปีนะนุ่งกาจังตัวก็มาแต่ตัวหลักเลยสุยก็ลุยลงปุ่งก็นะ interview ตัวเกี่ยกันเลย first round นั้นลุกไปกันตราก็เลยมีเราไม่หมดอีกปะก็ว่าบอมเล่วันนี้ไงรู้ว่าpeireiรู้นะ inspector ก็พอจุนว่าจะว่าไปอยู่ด้านนี้ใส่เนี่ยส่วนนั้นริมเสียนะทำได้ทำได้หลักที่สไปเดอร์ตัวหลักที่มีเรื่องนั้นที่เล่นุ่งกาลังมาไม่สู้กันเลยจะก็ตัว slow Nsain pe Manipur ke azang pe gum adol lake nsain pe spider nei recruit gonga some rifle go recruit ga Manipur peling sing namna nsain pe cooking pe pak padu miram gum sang lak bidi hatwa kan to sang lak bidi zo sang lak bidi pada do suwa select mata tel nei ru ne ya spider nei ru ne suwa lo telok tu pesuk nang no yang halang ai bu nang no yang do halang kwa khali hui na huyo ang ngoi sai sui le gi mi polo ta ka le ta lo pe so hang ge ga le be pa nei duang ga lu ma do la lu ai le dang pe ni he le do ma ya he dai do la te azang pe go ma te dai la camera ma ka ai ya gyo ka ma officer ang na te dai la so nang hu ngam bui bui be te chang ni a ja ke le da doctor hai na chi kam le doctor chi kam le doctor chi kam le doctor te nei bu gu doctor te nei gap mang le ko ra ma bam ram pe gyut si ma pe le noi Irang ayole chena doctor de bda class 12 pa ka blue entrance exam te ko da ti nak language ji te ko da na sida doctor de class 12 pa dai doctor de ba e ba pagget bam san ko IAS ko bendu army ko bendu professor ko bendu nang go ma ta bam na lo ka suspend nang so terminate na te dai to lang ma loi de ma doctor ko wa nang sun dai kak tu me na lam le doctor India ka kak ko beno America ka tak le doctor te dai America ka kak ko beno na kelam doctor na sai mak ta na doctor de edu ka to ba na ting kom riak so ko na retire te da te da la ka doctor na sai mak ta nang kilungang kum lo doctor de do ko ni doctor retirement ga so doctor nang tabam sang na doctor zena na doctor ang kang is MBBS ting kom dai go da ni si da MBBS ting kom dai go da to sang ga da MBBS ang ka MD te da ge la de master of medicine MD te da ge la de MD loi le di na na anui kang mang kya doctor asha ga se pui Max hospital go Max hospital pom pop now da kum ina anui talama palo na rampon ni am golon ni ga medical camp pam klebe na ngo pa te zango nang ni bam takai ni le be ke pon pa ko palo na ram po ga wong na ram ni am le jang golom le ke ni hai na medical camp de le pona rahule pe ja nji da medical camp da doctor sa da nang pona specialist ko surgeon ko nang rang kang hang ke de je hi la ma je mang le da da jimnang ko ka le pu ye jang da specialist ro na do india ga jang ko hang kai to mang le pona nga jimna pe brain cancer ma jimna pe ai pe ge pona rang aswarang de pona Tailia de potor me jimna pe na rum bang pe ge ai la ke le ni ai la gam ke lo ai la pe lo ngang na ai kwak kwak pe le jimna pe ko da kwak pe la pong kwak za pa operation te de pong kwak za operation te le dwa la kai zun la reason ha sta na operation te lo ka ka za la kechang tai operation te lo ka ke nang nai ka ka operation te lo ka no on swak mai na ting so pung ma dai pung ya na operation te su la nai ka na ya hang tre gum no operation te bi le nai ka na crore ka hi me na ni a lak re hi me ni edina azango earning de se pago gari le azanga Mercedes kana Mercedes lak ria ta sa pe go gari kana ta ya lang pu ja pana pe le su pa gum ko da doctor de se government hospital ka ter ab ge ga da nang go hospital le ne mum la do da nang swing ke do le doctor de ba na sai ma ta na doctor de ko le doctor te ne me te lo le du doctor te lo
มีรามาสามตัวเนี่ยว่าง่อยใจไอ้ยาหิงดูเนี่ยก็บอกสามตัวนั้นสี่ใครเลยประกอบได้ก็ยัยรวยวักที่น่าตัวหลังเนี่ยด็อกเตอร์จะรู้มีเรื่องนั้นสี่อันนั่งเนี่ยไอ้สี่เลยเกี่ยวได้แต่ให้มันอะไรมั้ยอินจิเนียร์ก็เสียไปอินอะไรไงเนี่ยอันนี้จะไม่อินจิเนียร์จำที่ไหนอะไรเนี่ยเลยอินจิเนียร์ก็เสียไปให้นัดที่คำด่าอันนี้จะไม่อินจิเนียร์อาบังคนละแต่มีมากไปแค่ที่เต็มเสียคำนี่แหละอินจิคำนักเรียนก็ตัวอินจิเนียร์เคสอะไรจ้าเลยตัวอินจิเนียร์มาเปียกได้เนี่ยแต่เราแค่เป็นก็อินสติทิวต์มาบังใจสิมาเป็นเนี่ยมีรำก็สร้างมาเป็นอินจิเนียร์กี่นี่ก็อินจิเนียร์เท่าเลยดีนะ IIT ก็เสียผมเตือนแล้วเนาะ Indian Institute of Technology ก็เสียแบบเสียไปบัมอินเดียก็กระดุมมีลำมือเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อินเดียก็ IIT กระดุมลำมือเลย IIT Bhubaneswar Bombay New Delhi Gandhinagar Guwahati Hyderabad Indore Jodhpur Kanpur กระดุมลำมือเลย Engineering College IIT ก็ IIT ที่ผมตักแต่เราละห้องกักสังกัดเลย Class 12ไปกับ Physics Chemistry Maths ตัดซุ่มแต่วันนี้ก็ได้อีกนะแต่วันนี้รู้จักที่แค่ percentile หุ่มตัวจะ IIT ได้แค่มีลังอายุเลย IIT ยังลังอายุได้สินะ IIT กันนะนังติงคุมมาได้ BTech Bachelor of Engineering ก็เสร็จไปรวยเลยดีนะนางมาต่อเพลได้ยังไปกี่ก็เลยนาง final year เดี๋ยวกุมนะ company รำนั้นนางสว่าง hire ถึงนู่นเลย final year เดี๋ยวกุมนะนางอากู company เดี๋ยวโลนะหางตลบเสร็จไปเลยนี่กุมIIT แค่ Indore IIT Delhi in the IIT Indore ก็ student รำหาง pay packet ตลบไปแบบ company Google company เนี่ยติงคุมมาได้ก็เตะรวยกับไปก็ hire ถึงกับได้เสร็จไปโลดีนะ1.7 crore แค่จะลักรักษณะติงคุมยันหางตลบตัวไปเลยเกี่ยวแค่ได้เสียนะเกี่ยวแค่ลักเรื่องนี้กุมแบบเกี่ยวแค่ลักเรื่องนี้ตลบตัวดีนี่ทำไปได้ Google company เนี่ย hire ถึงได้ทำไปว่า engineering ตัวน่ะเกี่ยวแค่ลักเรื่องนี้ตัวดีนะอันนี้ exam ก็รอแค่กำมันเท่าลังไปก่อนนะร่างกายก็เลยตำแหน่งลงเงินรวมหรือไม่ในคำนวณรวมแล้วนั่งสิคนสิมาละสิไทยเลยก็ละร่างกายก็เลยนั่นในคำนวณไม่เลี้ยงหรอกนั่งเลยเซนคอนซิสมาเสียแล้วเพราะอย่างเช่นเดี๋ยวละร่างกายก็เลยสิก็กำมันเท่าสังนี่ละร่างกายก็เป็นอย่างไรสิเพื่อลักเรื่องนี้เงี้ยเกิดลบตัวดีนะมีรำสิไรลังไปสิก็ร่างกายก็เลยไปสิต่อตัวเดียวพอสังมาเดี๋ยวนี่อินจิเนียริงเตะไปเหตุตัวดีนะอากุมแบบเตะโลเสียดังไงนี่บ้านแต่มีเราเห็นแล้วตัวไอ้น่ะ science แก physics maths chemistry แกแต่เป็นสี่อะไรก็ได้มันนั่งเอาหลัก engineering ไอ้เงาลูเลยตัวนั่งแต่ยังงำหลักเลย course เดี๋ยวหงไม่แก IIT อ่ะเกี่ยวกับanui tribal รำtribal quota นั่งเอาก็ฮารามรำมัน99 percentile score เท่าไหร่anui tribal มั้งอ่ะ70ก็มาสั่งมั้งเอา reservation รำไม่แกแล้วดู course enroll ตัวเลย first year second year ตั้งแต่เต้งงำหลักเดียเต้ต่อดีดีก็ไปเกี่ยมทั้งสามมันงำหลักเดียต่อดีเลยงำดีนะอ่ะปอตั้งเปย์ดีนี่ไปเกี่ยวกับหลักเครมเงี้ยมาเต้ดีนะน้องการังก็มันนั่งกูตลบสั่งตัวตัวเด้นะหลักเครมเงี้ยสั่งตัวแค่ไหนจ๊ะสาวกุมก็ให้มันเอาแค่รังต่ำมาเรื่อยๆวันนั้นเต้หนีนี่ไปเต้หังแก่เต้หนีนี่ไปเต้หังแก่สาวกุมก็ professor บางตัว lecturer professor กุมแบบ Central University กันก็อีเต้บังเกตเต้หนีก็มานักเรียนก็ตัว NPSC นะกันดักเต้เลยได้สิฮะเลยดู state level หังกันได้ Central University แก Delhi กุมแบบ Bombay กุมแบบ Bangalore กุมแก Central University Shillong ในหูกุมแกเต้หนีก็บังดีนะไอ้อะเซฟคลาสก็ได้เซฟคลาสแบบ very easy MA or MCom or MSc पको सब्जेक्ट तो MA English में MA History Pol Science में MA लोएगा Master लोएगा ते ना एग्जाम क्या ला NET कैसे वे एग्जाम NET National Eligibility Test कैसे वे पेपर कच्चुम ला मुया जा पेपर 1 Aptitude Test में पे या को कानिंग इबा Aptitude Test paper 2 nango subject go paper 3 nango subject go paper nang ka tailo lu banya very easy sai lang ba dai lam ta len ro ka le do
3만에 세우다 때 상대에게 맞아요. 세우클라레닝 하다 English가 이 anui testing Delhi가 2005 2006 kum MA English walwa Delhi ga net exam thabako zemna changkya hai na kum thale sipo kum anui hangming ye na selected tale only 5 of us no ending ati anoi Delhi city longa India plega hang hadai selected les pokum te be da ga simta se soi ma sing ngodani ku wang ko le da in ko te bam ga join te ka pai ga University India ka college cramming ye cross ro kum so call te wang ne inat atel join te le de beta dai tali sango so it's up to you India plega dai join te doming so da Central University ga subject da ga B M.com do like MSc do net clear te le dina nang da ga de a mau ma le sui ngo ko di de ngo bo di ko da na ai ngo bu de service da nang bai lang we assistant professor ngo le dina grade 1 India ngo service ga grade ma dai lam first grade second grade third grade sipo rono grade 1 grade 2 first grade 1 2 3 bamure na sian nang da first class grade 1 assistant professor da IAS do IPS do kata rank grade 1 ngo da ipo da grade 1 da very good nang na tayo ngam bui na MA loi da nang na MPhil te loi da nang inte PhD te loi na inte le do shortcut ngo ga pa wa na MA loi gam na ngo ga pa da sian nang ga da grade 1 da chi le da mata ngo bra ma ai gle na journalism mass media ka se ba anui ga ma tan sam le ka TV ke news kya kor ma CNN le NDTV le ke news kya pui bar khadat NDTV pe kor ma se da bar khadat NDTV ke news kya pui azang pui da pe ke ga tam lang mane pahang ye mera na lakhs rok te ko le sam pui na news kya ba 6 lakhs ke te do da mass media na journalism za class 12 lo journalism course te do da class 12 lo ta gom tak news kya rami dagom takte news collector ami dagom takte milui long mira mango ge hengo per mi da te da si course ge daily ge gyot sai e kak te bam ge do journalism honors te la da tia e teaching te bam ge la da tia journalism honors tia BA kum sum noi le dina TV news channel ga news kya da na ram sum be kam TV lu kam ma po thina ni sok ki na lo na ram le ge se news pi dang lui na anang news kya na rang kang le ngau da na journalism mang da po pe yang na mass media nang film tele nei mi film thane mi po te nei mi mass media documentary le ne sia mass media BA loi za te BA la da ani na Shahrukh Khan za ta ko mak ta Delhi University ge na economics honors de ko da Shahrukh Khan no ele si to si ko da na but now Gauri Khan za Delhi University na Lady Sri Ram top college na BA de ko da Shahrukh Khan le Hansraj College Delhi University ga top college na economics honors te lo BA honors lo mass media Jamia Asia ga top mamna Jamia University na te da ko da te lo Bombay ke film tha se meram sote sing ke meram sorang kang hin ke ni film tha si ka prana narang kang hi be do hi pela ke nang te lo mak tinong sang ke mass media journalism ke da ja inang no rang ani ma ke na hale imram ma ya IAS to thang ro de MBA do to angoro de doctor do to engineering to angoro de ya miram do ka karu ba lipstick eyebrow ta ya along ge te din ha beauty industry ge talo miram do ka karu ba miram lui pung ma nang apo industry ge talo anui kam ma te ko ma la anui sona kang hi ke ko ma pazi anui ya ida pazi anui first grade le anui kam ra secretary to bang ko ma pazi ya ida le do ui jang pui miram do makeup te ko am go pam pi le sang ma ka anui go to pa miram do apo go course ke srogo course la mai class 12 ba ko manga ke srogo course la moi ting kom ke go course la moi se loi le dina miram na higher te puro nang so miram na rama no ka gya gya mai ra pui bright to art nang na makeup te that le the makeup te look at sang ring e sang puyo na gya kang ke ta na hang ai ni na daily gan June ke November ke na night cat ke na around 50,000 weddings mamule go Delhi city longa na ka sang ring e go ma gyo le ni si go mai na makeup artist so higher time na kla penure no te si bele do rama se penui ke te nei da
azang na art asu makeup to le azang na makeup te mi sang renge pele makeup te mi sang kai pele pnui ge da so je te ko le makeup te mi ram za eyebrow lipstick mi da hong ko le je se ko la ko mang te ya hong le bi ma ko e no ko ting so ga wedding so ga no na i makeup sa ka sila ma artist ko ma la ka do ko hi ma ban pui azang ko wa nga le se ma pui lo mi pasi ta pui no je lo mi si ko azang pui ko wa le nin da si ko azang pui ko ne makeup ka na ka ina lu ya de lui la makeup no nga lui la ya kang dai ring ye bi ta ne lia lipstick ya kelang na ke mo to dang makeup artist bong for makeup bong hire to de bill pe nga makeup kit bong pa nga sang kai ke le ai si gom bete lo nang miram do makeup te da za makeup te lu ke sang dai sang ring ye pe na miram ai si te ho lu pe so na rang kang ngong ki ri nang lui du i lu miram do hele i o te wai lu te mi lu rang kang na ka sei ma ko na makeup artist miram do hele i rang i ben te le wai nei ben miram milong ge ko ma si gom bete lo pedicure ka se su la mo ri noi miram pin sin mi bon sin te le kon dio te si ko ma tang khol pui bombay la le pedicure artist ko film kan thang ka bollywood artist ko ma ka aishwarya rai ni susmita ni ma ga pedicure pan te le lu ka samlang na sang kai bi le pagura hera ma za ka le te le ga agom me nang noi long bitin a class 12 line a course te lo class 12 line na samna ka fashion designing poni kru ne ko ma karu ai ne ko ma te ne ko ma te lo skill bang ko ma la ma sang ma phai ni mi kilong kang mini re ra ma toy ban sibri lo haru ye de ngoi lo ba ri pa pra ma sibri no point poni haru ye ga ri pa ko ma ai gom ko ma ni fashion designing ta do ni mera marang kang hi ba te do go nui na kam le fashion designer ko ma zelo den ka pani arang kang hi ba ma tu ma zahi ko de nui pere pani tap ti ko ma ke da zai na rang ai ne be ken na hai mi na ti da ta ka na ba nui theology ta bam ja na ra ma theology ta ko ma bam le bui hang kya ko rang ma le generally ina rang ai ne ba na nui theology ta za rai ba ta ti ba le dong ka hang da ko ma ro ta ko ma ke la nui graduate lo lu ta lo ki nam ma ro ta te le do BA lo lu na theology ta lo no theology ta za BA lo lu na ta lo nui ta ko le do na theology ta do anui na ga ma ke me he me zleng rong ma he me anui zleng rong pre mak ti za le na ga ma ka da ko ram le de ka da ba ga ma ga ma ku da pe ki ge problem pung pat ta ga ka da ba su ryap ko la te theology lang a de lang ko ma agom za te ma ka mai ting ta ti ba le nang we he wang dai na he ma ke theology college ma ke ga drug addict ni ala le le ai sin do lak ti ko pani go teacher na ranga na ga koream go principal na ranga iti mui nang so le ranga da haliam pe nui zelang pe sai de ko to lo he kia sai kleu li ala le nui ke lo ve ke ma kar he kia pung ge do la le ke da ke doctor ro ge ya pung ge ga ko to na lo pa ko da theology ta ko le a theology kon an nu mi da ma to te ma ko da ai ge theology ko le ko to lo ai ya ta ko le ko to na pri kang ma ta te sam ma ga na ka ko ke wa sai la ka halum me hit stroke na sai le okay na doctor no nom sia le ang notice nam nom sia le rahete be ko me zau sa ko poison sa lo ni ma le no ko ma le doctor nang so doctor ro ka ge ri ko no ko ma da postmortem te pemi de ga ge da na kar ge mo police ko ge da police nang ni na ngam mo be to lo anui na ngam mo be to pemi da anui go MP money pong te MP du lo ku ke sang le MP na ram le pemi da sai mai na ele na nang ni na ram ba te de postmortem da pa bong pui rom ba ka prai rom ba bong pui rom pa ka da ga drug nya le ta yen pui drug nya no ga principal pneu principal as ina mau ni rang ai ni de college ga do drug te jena kli to ni ko de drug addict le pa agum za te ma ka ki nam no theology ta ba mi duang ga ta kai lu mi zam hang do gema ra sam do paulo ma ra nge do ten se te su ta ti le pne na te mi na de le do gwang da ya ba na nui he na ta ti na ke lang na graduate le lu ta ra BA le lu ta lo da rang le ke dai da 이런 건 말고 TV 그래 다 그래도 아이랑 가면 막 되나 왕아이 법 기가 오래다자 lawyer advocate 라바 오킬 그다음에는 advocate
lawyer to judge to a Supreme Court get the game of the lawyer ko ramanga irang any velale lawyer so that anui naglena lawyer to ten naga makte upon annual customary court bambega and we decide to come ko I get ang kapena ang ko lak I ve dangna kate bile the loga gombra kina sam anuaram durai court tama kurai bega tan nam ka mirama court a lawyer the gum to tera law na I tera so lawyer am de rang kang hi kang keva example in jin alang noi so pera India ga lawyer roga rang kang hi ke lang pe pazi Haris Salve azang pe night get ga pagu fee 30 lakhs lakh himre night get ga pagu fee lawyer pa Mukesh Ambani ka Reliance company go Mukesh Ambani go case pana ngamai ko government no case pana ngamai ya Mukesh Ambani na 15 crore su ye pe le lang pang crore criminal na Tamil Nadu manai forest department te via Tamil Nadu government na ngamai ya Jailalita government na pongting pona 60 crore su ye pe ba da pagu few sakan maka na pandar kang ka sini lawyer te korma pa Salman Khan go lawyer le dang pa ja Salman Khan mera mo ka taw hap pala pona ke ge ngam ni ba nai ka ke lakim roi pe ba la gum tak te mi de nang ni la chi da lawyer to ge LLB to ge class 12 value takule ba ko na LLB integrated course ting ko minge lo ka te hu BA value takule din LLB ting kom ka chum te hu chelwai gap le din nang practice te su da meram go case ge su da ngam ga brangkang pe te hu le da lawyer te ne ko na lawyer te wa anu karam sam du choi wi ra so le do mang mi lui long pong si ra sam kai pe le do mi ma sera pa ma ra so le do mang mi sang ren na te na go ma dam ngam ko lawyer te le so lo ge gam na lawyer te do la kha ja mi re nam su si ya ba sam dam ba ko ma lawyer ngam la le na le mra ma ke da ja na ko de bre na ai no anui zom do te ma na long kan ne vek ka nursing nurse te lo le mra ma ka de bre ga employment problem ga lang ba na nurse te le nang BA lo ben do MA lo ben lo mata ngo la ko re ma mata pheu re ma en nurse na course lo gap hospital as vek de bre phui da jina kon ro ko sambi mi mang ka kon ro ko wa kiwi da ja kon ro ko kiwi nurse na demand kiwi ting kum nong nei se da class 10 loi jai AMN or GMN te da class 10 loi jai class 12 loi da BAC nursing mate loi da loi ga tu nang na foreign ta nei no ta tu India ga bam ne foreign ta nei le din a shortcut le manga nurse le India mo nurse to demand da America ga do England ga do Saudi Arabia ga do India man nurse to demand la jen ka ani kang point ki pu yang kat ta ji shanti thok chom le nursing te lu Bombay lo ka bala America ta longa America long la soi pak sang la da nurse raman nya ka foreign ta rum da na noi nam ma nursing class 12 by then BSc nursing te lo ala ma ta lo sang noi ra ne da anui zaman kang ko te mak pak kat na MBA pui pem ram le minam so ga rang ai chi ra le si kyan ri lo lo sai be te lo ko sai be te lo be na nang na chi ya da dai na to lang ni ko sai be te lo na ai te ai na minam lo rang si ya MBA ka sa Master of Business Administration ka sa ba MBA de le ka dei pere ga ta kan na ba MBA de ta kan na ba India ga se MBA te le jo IIM ga na te ra Indian Institute of Management ka sa ba na te ra Indian Institute of Management kare ku sum la mu India ga sipo kare ku sum long ya de gom tak te ngor lo din a BA loi zai graduation loi zai te ra MBA nang loi le dina njikum highest IIM gane MBA course loi ba MBA ting kum kana te go BA loi loi MBA kum na ga te loi le da IIM na loi le nang so higher te njikum MBA nang 1.38 crore kya 11.5 lakh njikum go higher da ida MBA lo pack up ba da nang matom phe da ge ga le miram na paper na pen te lo nang ji ro lo nang ago company te wa ang ja te long ja te nang so ang ku din nang go graduation result declare te mai na nang ji ate ga da lo ni ko de go
1.38 crore kêu cái lắc credit sang ring nghề lục tới ra nào thế thì cũng nói tới MBA tới rồi mi cái gì BA loại gì vậy CAT cái gì vậy exam này CAT Common Aptitude Test cái gì vậy exam vậy không có đấy suppose exam vậy paper cái nào là mũi paper cái nào là quantitative ability data interpretation cái gì vậy exam paper 1 paper 2 là verbal ability and logical reasoning cái gì vậy paper 2 rồi bây giờ đã rồi lấy cú bao cái nào bây giờ đâm lấy đây ô group discussion tới vậy appo là ngam có hu có vậy là MBA của làm gì mi này có to BA cái còn mà này na www.iimcat.ac.in là plan rồi là detail ai sẽ pilo rồi đó nó coi nè ba cặp cái hay mà nó tới đâu vậy irang ai đó đấy hay mà nó tới đâu vậy pui nông lại tới đâu vậy à school ta có đó ta mà có đó college ta có đó ta đi có đó youth cái lúa cái bằng con này tới đâu vậy có hay mà nó tới đâu vậy cái rang ai đấy cái ra có lâu đi na music hello tới gì vậy or guitar cái gì vậy music cái gì vậy hay mà nó tới đâu cầm lên con anui notice mà anui tribal mà nó có mà lung thoát cái đấy cái hello tới gì cầm ya le tới gì mà lại có cái mà anui le tới gì cầm le tôi hòm rồi mà Delia le tới gì mà con nhá anui nó mà này IS fighter có vấn đề nào gì đó break up done jana kana mai na sit phang rock le lia Rama jana kana tebe seme anui zama ni tribal gon naglen go school ka jana kana mana adina sei sang Rama ma college ka school ka jana kana jana mana na kleblia panuya le tu si mang le go lung ke bina panui zaria na go le Rama anuya na lung ke kap kana rocky na le tu su be ga tu si kam anui se na ka ka da pe ka adang na anui da sab la so adang le no naเลยตัวhàng sắp sửa cái flatเลยนะไอ้เลยเลยตัวสิมันก็โอ้ยนิ่งดาวเลยจ้ะดูว่าร้อนไหมsắp sửa hàngแก่นั่นเลยตัวตรอยแล้วโอ้ยตัวสิเลยรู้จักนี่ปากดับเฮ้ยเลยดูไปจีตัดไปอินเดียก็ตัวสิมันร้อนมันไปจีตัดได้กัมเลยตัวสิดูตัวโลดีนะหนุ่ยตัวสิมันมีเกย์ตัวเลยหังงอดีนี่ตัวมักดีเนี่ยตัวสิเลยเป็นยังไงรู้ป่ะมาต่อตัวกีตาร์เลยลงก็ซ้อกีตาร์ไปสิมาก็ผมลองว่าแค่ทำมาเป็นสิกัมไหมกีตาร์เลยตัวน้องรำเนี่ยเป็นเหตุงานกีตาร์จะสิกมก็เลยก็เดี๋ยวสิมาเขาแก่เลยกีตาร์เดี๋ยวดูเขาเอ็กซ์เพรสก็ผมเราปอเราแค่หังแก่หังนอตราเนี่ยเอ็กซ์เพรสนี่อันนี้อ่ะ A กี B กี C กี D กีเลยแหละปอเปเรียก็อันนี้งั้นเราไม่ต้องสิก็ตรอยแต่มิวสิกเตอร์ดูเลยก็เสพไม่ลงก็ตัวนะอีนั่งนู่นนุ่มมารังอะไรมิวสิกนี่คุ้มออนไลน์คุ้มแค่ highest earning music hello tu si kon arang kang dai zeu hilo ko sabe Katy Perry ka sai pui noi chi da Katy Perry unconditional le kela tiger le lion le te pui da Katy Perry na arang kang dai zeu hilo 135 million dollar zikum India ang orang kang ne de lo 900 crore Nagaland state police ho ke de bo income Katy Perry ta si ta pui da le tu si pui hai năm ngô cầm lại đó ai nằm nó mới chỉ cầm đó Katy Perry này tính khom cái gì khom răng căng hi vậy 900 crore này crore high school anh ấy có xem là sẽ cái răng đó là crore high school hi lấy ra degree đó bị cái đó exam đó bị cái đó bông ở đây sĩ giáo đó bị cái đó đây sĩ gặp na anh hoàng gặp ra phone cái lăng mà cái người nagam Dimapur cái người nagam là alobo na ngang nisi kam ne alobo ang nisi ka alobo ko pagod beno hire de na lakya sangring de ke lam na hire de mi pa na ka thilam ta cha pa za delia noi bam ting humble te sang ko sai long te sang ko mo program pa ka na nuina alobo na le te lo ma etera tu jun swin ri be ka te le one direction ka sem bokang second highest earning group bokang za 850 crore hileng noi tin na Taylor Swift hai na sikam da Taylor Swift azang pui na 500 crore ji kompo income le tu si pui le tu le te bisa seu kla ko makte Lady Gaga sa bang ji kam Lady Gaga na rangkang de je himing ji ga da 59 million dollars le tu si ba le tu le te bisa ka se bisa
เดี๋ยวสิเดี๋ยวต่อแต่ก็มาอันนี้อ่ะรักกี้อ่ะเล่นด้วยจะอายเลยบ่อ่ะพอมาฟังสัญญาณนั่งเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเลยลูก practice เดี๋ยวว่าปีกาเลยลูกมีรำนั่งเดี๋ยวมีเวลา professional เดี๋ยวเราเป็นนะสุขเต็มมาเลยอีเดี๋ยวสิก็เลยได้ลูกอันนี้นะมีเกย์ตัวเราตัวมาละมาโดน่าก็เสียไปให้น้องที่กำปฏิตัดไปมาโดน่าไอ้สิงห์ก็ขนาดที่มีอยู่ตามมาโดน่าปะปฏิตัดไปเลยมาโดน่าก็สั่งให้ปฏิตัดไปมาโดน่าจะก็ปอบปนอกองเก็บไปมีรำน้องตัวกองเก็บไปปนอจะห่างมาได้ละเลยเพราะนั้นสวกจะเลยเรา practice ตัว concert organizer จะปนอห่างแก่ห่างแก่นายแก่มินิเครมเงี้ยเลยปะปนอห่างแก่ห่างผีเปี้ยตัวแบบไอ้กูมันสวงสวกไปแก่กรอไฮสคูลอย่างเงี้ยฮีก็ได้เนี่ยมันปนอห่างมาได้ยังแก่ปนอห่างแก่กูเป่าจะต่อพี่ยังมินิเครมเงี้ยพอกู security นั่นมันเลยตัวปนอห่างแก่มินิเครมเงี้ยเลยไปฮีก็ได้ปอนสวกไปแก่เฮเบแก่มีรำรังกังฮีก็ได้นี่อันนี้ต่อไปเฮ้ยจ้ะนี่นะไอ้จะให้มันเอาเตะดอกก็ได้เลยเตะดอกปรีก็ให้มันเตะดอกไปแก่ต้องไปน้องรำหังรีวิวนี่สังกัดอะไรไปน้องรำหังดูรีดะต้องการหังนะไปนั่นแหละสปอร์ตเนี่ยการทำแบบฟุตบอลเกี่ยวกับไปการสืบแบบฟุตบอลการทำแบบอันนี้นะลุงเกี่ยวกับนะอันนี้สามารถฟุตบอลทัศน์กำเนิดนะฟุตบอลทัศน์กำเนิดดูว่าเราไม่ลุงเกี่ยวกับฟุตบอลทัศน์มาอย่างมั้ยเราดูฟุตบอลเสียไปนะสิบชีวิตเป็นปิดตัวนั่งรุ่งเรืองมันนี่อันนี้ยังลุงเกี่ยวกับนะฟุตบอลไพ่เรียบนั่นสวยๆไปอะแกฟุตบอลอันทัศน์กำเนิดดูอันนี้เนี่ยเอ็กซ์เพรสก็กันเลยอินเดียมกูเลเวลก็สั่งไปอินเดียมกู national team แกนักการเมืองแกเล็กส่งมาเลยกี่แม่ก็ส่งแล้วนักการเมืองส่งมาก็แล้วนะ practice ได้แบบผีก็ได้เนี่ยนะฟุตบอลละกี่นั้นทอดเดลีกันนี่สมัยมันไม่ห่างมันนี่ฟุตบอลละกี่นั้นท็อปตุ้มท่อนเลยกี่ได้เนี่ยเลยได้วางกับบาซิลังตัวกับใส่เลยภาษาไม่คอเลสต์มาสุริดาปุ่งแกะกุมนะปนสุดาติ้งนอนดิ้งสุริได้นะหลังเตลูตักเตลูรีแลกซ์นะกี่นะฟุตบอลทอสุริดาทอพิสังได้แล้วเฮ้ยก็ไม่เจอแล้วนี่เนี่ยเดลีฟุตบอลทอมันแต่ฟุตบอลกันทอจะทอที่กำเลยเราดู practice อันนี้ก็รู้ว่าทอแล้วเกี่ยวหลังมันนะกำเสกำ district level กันทอละstand by yang kale na milum pum ta thura nui da ka di sa chune ga kevlang mana district level la team me gora ti le striker ka ma no te le na stand by bam lo na milum pum ta thua ni we barak football club lam ya jensen sin aranga nui ge te ne ke ka kak si ga ka to kam ne yang lo to ta de lo to kam ne ja football anui haim na ti na da ina ngai so ram na Cristiano Ronaldo Kadai perega Cristiano Ronaldo sepe rangkang hingke lang berle football ke orang kang de zai hilo din ha sa weekly hafta ke 2.5 crore Cristiano Ronaldo ko income hafta ke crore kana da lag ringe Cristiano Ronaldo ko payment advertisement and salary hafta ke crore kana lag ringe ngodin haอันนี้แต่บางตอนนั้นทอไม่แต่พอรังกังเนี่ยเตะกำลังแค่ตระก็เดี๋ยวกรอกันน่ะลากเรื่องฮัตโต้แกกำเป๊ะบ่ทอแต่ฟุตบอลละโซ่ตักเตอกูมีโซ่ดูตักแกยังมีได้แค่กี่ตัวมีได้ก็รีเลยมีเนี่ยแต่ตัวนี้มิสูมิรุนอัตสกัยตระก็เดี๋ยวเนี่ยเลยดูคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยฮัตโต้แกไลออนเนลเมสซี่ก็เป็นสิแต่เมสซี่เดี๋ยวนะเมสซี่ก็เลยจะyes 275 million pound na pagkuza India mo orang kana 2 crore Ronaldo swat samida tingkom yawangai din ha Cristiano Ronaldo da 118 crore Cristiano Ronaldo football kon thopena crore high catch sa credit sa hi din ha te kamlak lewo anile nam tha du dele rang kang se enjoy de rawan ning ta tu le ni Cristiano Ronaldo na kon thopena night cat ke kan taught a set football pop practice tu le ya 8 hours practice tu le na nang nai ka kan taught da je nang practice tu se tournament wang up ting na kan taught nak soma practice tu le mi Cristiano Ronaldo 9 sang 8 hours practice tu le pa na le mang le he zina as je ngo bui ngo ko le mi ki anu ya na ta mai hai no se da badminton le ma chi kam rang ge PB Sindhu ko se pui ngo ma Olympic ke
India pui Olympic ke talua silver medal nga mai bisi na azang hangya guang da India ram peda 13.6 crore miram na pe wang ni te do wi bim zeu la le kan tha bim tha si man tha lo le du last ge hai man te do wi be get ina rang ne be kana ai ge klo ge bam ram le ya ani go youth president le pastor le ang kam le te do be get business entrepreneurship da te do go government service evan and ta le pling singa government service na klak sia lo tra ko government service business le na klak yo po ka na go pet sing ni be India go sam ga ko ka dei pre ga klak ilang ba Bill Gates the business ko ni dai se $75 billion India go rang kang la sa kwa da crore lakh ringgit 50 lakhs crore nya lakh ringgit de Bill Gates go rang kang da India ke klang ilang pe na Mukesh Ambani businessman azangule sui harara mapala na business na klang idre le do ina pati be pling sing bara samgra ko rang alo lo atra dang mai tinga ati lo Hyderabad ke pati rasam le no 2008 ke pati rasam han ke pe Krishna Rao kasete alam Malish kasete azang na Hyderabad kena tatle azang pe da BTech loi dele basically sida BTech loi ko la azang pe degree ne fail to di dele par degree BTech ke fail to di de azang pe pass to da pai dia company na wang so hire to dele hire to ka pai ke pe ke talo de se mi pe pang cha pang talo pe su dele pa company na hire to na talo te su da fail to di pe za to pui ta na rang kang lap no du la rang kang lap no to ki lu da lap na dai tai ro lu da rang pe pui phu lu le ba philo pui phu lu le lap na dai lu la pui phu da se mi lu le pa lu da pui tung tui lu da pa pui tung tui zo su de le milk industry pui tung tui zo su de le zo vlog ga azang pe ma to te pe ja ke srok ya after 6 months ke srok ga azang pe bike lu de le company am to te pe ja loan lu la bike lu de le ting kom ka nang ga loan lu la bike lu de le ke srok sang ga azang na ka do le do de ga males da ko pui tung tui zo da ke srok lung na kan lak ke ta ri tu de le ko rang kang lak ke pa lak na ka pho da lak ke ka ri to na ui lak na da pui u da se pa hang da lak na da ma lak ke da ke so nga pa ri to na le du pa na pui tung de zo pe da ma na su le ning xiao yu da he ke de ke azang pe le da bike te la le ui le pa nai ke ting kom ke 1 year ting kom ke sang na dia 1 year ke pa nai do dai le pat sing di bra sam de no Hyderabad ke ting kom ke sang da dai ke azang pe da service te pe da government na ko botalo time ke wai dele e vlog ya azang pe wa na talo ko bui tung bui da ndo na kam kre ko ma na kam kre mi dai ke le bu mi ting kom ke sang ai de ya apa ko income da je se ke da e lo panai te ke panai da kom no sang ke do dai le kom no sang ke do dai lo ke azang pe da loan lo le government na service loan lo da TV furniture LCD laptop lag no mi lu le pa Malaysia da gom se Malaysia na ko income jang ke la pa na ko bui phu kre ko na lu si dai de le bui phu kre ko na lu si lu da ko income da double ke da pa na business da hang de le panai po sang ke dai de ke azang pe da ting kum yes born 2 crore acres and price ting kum ka na sang ke ting kum ka na sang ke panai do dai le po ra sam da ting kum ka na sang ka do dai ke I service the pe da 10% salary ke wa de le 10% salary ke de le then he bought a Maruti Wagoner gari ke lu le car loan ting kum me go loan lu meanwhile we business the pe we fu lu pe da
กบุยผูปอนland 2 acres of land acre กันนอลาดากบุยผูหิมเรสรุกลาเลยปอนเดี๋ยวหังเลย milk 30% เป็นมีหุ่งหังดาที่ด้านมาเลสัน200 times more than the salary of this man ตลุบแต่ไปวันติงกลมกระเรลงตลุมเกลูแกมาเกลูเปย์คอมมิชชั่นเอาสังไปนะติงกลมแกเกหังดาที่ด้านจะห้ามโลกแกปนายก็ดอกโลกแก service แต่ไปจะนะปะกู car loan เลยริกำมังเรย์ปะกู loan เลยริกำมังเรย์ด้าป๊อปลงเรย์นุยมักตัดเลยแล้วตัวมาเลสันนุยเรียไอ้ลูกตัดติเลยพวกมันแต่ไงที่แกติงกลมกันออกไอ้เสียได้นะปนายติงกลมก็สรุปหังดาติงกลมสรุปสังแก service แต่ไปเลย government ตอนนั้น loan เลยไปกี่ลุยเดเลย flat ลุยเลยลักหัดได้นี่ flat ลุยเดเลยปอนไปกี่เลยลาดาการีเลยลาดาเลยดูลักหัดได้กู loan ลาเองไปนี่ปอติงกลมไกลรุยเดแล้วตัวมาเลสันปะกู business นะปุยตรงตัว job นะเก็บไปจะฮักกี้กันนอลุยเขาลุยเลยดังนั้นdaily แกฮักกี้กันนอลุยลุยเดเลยปะกูปอนก็ปุยตรงตัวมีนดากังเกรย์ผมจะมากังหัดได้เกี่ยวกับกังก็ปุยตรงตัวมิลลิตรแกกังหัดได้ปอนเกี่ยวกับเลยนะมาเลสกู income นะอาจังเปเปร์นะ500% more เกี่ยวกับเลยอาจังเปนะการีInnova car di ve Innova cat de luida Skoda car ivle luida hakki le kana lu dele service de pe wana hakki point cat gari cat na lui kawai ta ri po sangke dai da nzikum 2014 azang na go adaw dai de that night nzikum August ke Krishna Rao was in deep frustration service da talum kele min ke ma ga paplum pum ni e ninga le piki karuna le do la khadai go loan the parting kom kai rui da lo jang pe na monthly ui jang pe males income business pe na ke cat ke lak nge income ngong le bui tung de zo pe na ka bui phu high cat nge la de jang pe bu ja bui phu high cat nge la da pa go bui tung de tuin bo kang hang kai nge la de le hang kai nge la le business de na service de go difference ai li na nu ya business เนี่ยดีทำได้ส่วนหนึ่งไปแค่เต้มาผมนี่โอ้กำเสกำลักเกรมประมาณนั้น business ได้ตัวหลักเลยอันนี้นี่วิจังไปลักนากับผงได้สู้ดีต่อไม่อะจังนะ crore party ได้เลยสิคม2014ดอกมันนะปลามาก็เราดีนะอังกฤษมีอังเกตอินเดียมันก็ติงคมเกรมลุงเนี่ย salary high 30% นั่นเองนั่นก็30% นั่นเลย income high salary high ตัว value ดูมอมีนะมอพิดมีนะมัน commodities นะ 300% เกี่ยวดีนี่มาเลียนั่นก็ตลบเกมีเกมังมีโซดาไปเกี่ยวแต่มาเลียหงบีละนะดอกคุมเป็นแก่กำเยอะมันก็กังไก่หังนะกำเรื่องนะนั่น business แต่เป้านะป้านะอะไรมัน all commodities 300 times เกี่ยวกับ service government ก็ salary นะ 10% นั่นเลยกังเกี่ยวเดี๋ยวนั้น service แต่นั่นมี business แต่เรามีเต็มมีแต่เรามี business แต่เลยดูเต็มดีฮัมแต่นั่นนี่เต็มมาว่ามาสนะเต็มสู้สู้เรา last แก as example นี่ให้มันนั่นที่อย่างเงี้ย success ตัวกำมือเลยไปก่อนเลยเนี่ยแต่ก็เลยนะ fail ตัวได้หูChina แกคลักอีหลังไปก็พอถึงผมเรียนอยู่ก็นอนเลย China แกคลักอีหลังไป Jack Ma ก็สิ Jack Ma ก็สิไปพอนั่นหลังเลยพอ fail ดูเต็มที่ interview แต่ใครดูมีน้ำนั้นลุมมากพอไม่สิ่งนั่นหลังไป I failed 3 times in college BA fail ตัวลูกซุ่มพอเต็มต่อดีเลย I applied 30 times to get a job rejected department ก็ตั้มก็ทำแค่ service ก็เอา apply ตัวลูกหิมเลย rejected ดีสุลุมากwhen KFC means we Kentucky Chicken Fried Dimapur KFC came to China for the first time we were 25 to apply and I was the only one to be dismissed China แก KFC หวังไม่ก็ห่างไกลไม่ได้ apply แต่เราแกห่างไกลก็สุ่มรู้เลยสุรินทร์ซอยไปเลยดวงก็เดียวต้องไปจ้ะ college แก fail ตัวลูกสุ่ม service government job งอแก apply ตัวลูกหิมเลย rejectห่างไกลไม่ได้ลงห่างไกลก็สุ่มรู้เลยสุรินทร์ซอย I wanted to go into the police พอ police ตัวไหนตัวเลย find for that I was the one not accepted เต็มมากตาI applied 10 times to return to Harvard University. I was rejected. America แก college ตา Harvard University แกเกิดอะไรห่างเนี่ยแต่
application ting kom kar peilu kar reject di le ning le ke ma ke ta te mak dolak tle pan ning su ke Alibaba ka se da pako company te la pan ning pamare de ning ke seminar me mai tinga ma lu ya dukan la tara ngoro da ta ki ya bam la te mi ne da ina lu ya ta ka ngoro ko ram du ina ne le penui ki pung ta ka de online system delivery system te da room point bahara lu collector lu pon lu lo mira mata ngoro ko ram deliver te gai deliver te sui ta ka ngoro ko nya da te na ma ta nang lak pe da ke ahang le te ngoro db ke haki room point ka yu lang ta db haki te db hang la ka pagu employment pana employ te ba jimna chang si da China ke pana kalang ilang da $28.9 billion pagu rang kang la de ang pe ui dang pe Jack Ma se pe agum be business ngai te khan lo KFC ka Dimapur ke ngai le dang ruizi tri da KFC te pe pe ngai pare ma chin si le pa ting komriak srok to di ko le 60 years and above ting komriak srok to lo pa army ke na pa kai le army to retire to lo komriak srok retire to ka ma te ko di da pa ko ta ga rang kang hai chum na bang ko apo hai chum da te ka me na go da retire to lo pa da pung si kum ting dan da da do rang kang hai chum dan dai ka mi si ta da ga gin ne lui lo zuai si la ge ga ma an ning pa lak te ma te ko di mi ra ma to kam ni ga sa ke te le ne ga ruizi lui le pan ruizi lui la ka ka ta le ruizi lui la ka ta lu wa ka la ki ya ta lo ai nang te de an kan lo te de an kan la kang la kang mi nge wang le kang nong le kang ke len rui nem phom ra ma ka ta lu wa te ko oh te ri zaไปได้ว่าฮับต่อแกเตะวงได้ตีเล่นกูเตะวงได้โลไอ้แกอังแกนรังไงกินนิงก็รำจะเตะในกัมอาจังกู Saturday ไหมนั่นรู้สิเตะวงเลยแกหลังมาแกก็กัมไอ้แกเตะวงนักลักอีลูกกัมไม่ได้นังลูกกัมไม่ได้แกสวยลูกกัมนี่แม่รู้สิไอ้เพื่อนนักแต่งงานนักตาตัดผามังข้างนอกกูละข้างนอกกูละอันนี้รู้สิก็ต่อเลยแล้วโจกเลยไอ้แกสวยกูริมกินนิงแกซิตี้พลุยเคนตักกี้ก็เสียซิตี้อเมริกาแกKentucky City place da tene kam mai da gasui prena teng am na da hankrai wo hire da hankrai ruizi lang da gasui America place tene kam da country place tene da ka country hai kereng ye ga pokon ruizi te gai Dimapur le wang la me Dimapur KFC ruizi kang alang la ba kam da yan kang hai ming ye gum da te ba te iruna sui KFC da na to ka sang ba to kai we lo ba normal chi ma le wo KFC bo kang ro le chi baฮัลโหลแม่ได้รุยเนี่ยผมจะไปลงไปก็ใกล้ยอมดูกลมดูบังกำปรบตลกพรอยกี่ไปเรื่องนู้นเมกำเก็บซีจ้ะอาจารย์เพื่อติงผมเรียกสรงรู้อาร์มีรีทายต์ลูกไปเท่านั้นปกูบิสเนสได้สู้กันเลยอันเพื่อนรุยซีกังโซลลังเราได้สู้แล้วนั่นก็กระเตยเบรกคันทรีให้แกเรื่องเงี้ยรุยซีเท่านี้แต่ก็หลักละทั้งดีมาพูดกันเลยเก็บซีกินเองก็หลักกี่คนเนี่ยแต่ไปกันอันนี้ผมก็กินรู้ดูกี่ก็เลยchanceเลยก็แล้วเนี่ยเก็บซีกันปกูรังกังเลยจะปอดใจเมาสุกแค่ปอดติงผมเรียกสันโซสังก็$1 billion ปกูรังกังเตะกำลักเดียพอถึงกรมเรียกส่วนนั้น business ส่วนกรมเรียกเสร็จตัวแกเตะกำลักเดียเช่ากรมเก่ากลักเสียก็ตัวลักสลักก็บัมโลปีละพันจีปูโร่เลยปอน business ว่ารีมาเลยเตะส่วนไหนน่ะดีฮัมนะเตะส่วนหนึ่งสุดบางเป็นรุ่ยเนี่ยผมแก้ก็ต่อรู้ส่วนนะตั้งแต่เจ้าโง่ดีตรงอันนี้ยาดีฮัมเตะนี่ไงที่แกเตะมาแจ็คมาก็เสร็จเป็นใจน้ำเป็นอะไรอ่ะWhat is your success or what is the secret of your success นะปกู secret ก็โลนั่งงุ่นนะ when people are thinking I'm already walking อะไรปอนนั่งมีรามันนิ่งบางคนก็ยังมาต่อเตสุดีเลย when people are thinking I have started working business กลากอีระเลยนะมีรามเล่มสุด direct command มานั่งนะกวางนั่งเรื่องเตอร์นะ business ไอ้มาเตอร์เลยปอนเตอร์นี่เป็น select ตัวเลยอะปอลามแกอินซีมาเลยนะน้องนี่เนี่ยเนี่ย discuss เตอร์เลยมาอย่างนั้นไอ้น้อยด้าเปรังไอ้นี่เลยเนี่ยร้านหิงน้ำไม่ได้นะรำสุ่มไปคำไม่กลัวแก IAS officer army engineer doctor ได้เซมิแปกกับบัมเลสุไปจะร้านหิงน้ำไม่ได้รอดูว่าเปซีบัมละเลยรอง่ายสุดคิดดูรอซีบัมโล business ก็รำเนี่ยนะรำเนี่ยนุ่งกายรังเลยแต่พวกเราก็สิ่งเลยลิงด้าเมงโกเลยลิงด้าได้เซมิลิงนะรำวิสุ่มไปคำกลัวจะกุจรัตแกบัมเบวิลเลจก็ไม่แปรอันนู้นไม่ได้เลยมาที่มากันนะที่ผมเคยมาไปนะ government ดูว่าไปเกี่ยวกับเดี๋ยวกลัวนะมีรำมาดิมันเดอร์นะรำกลัวจะ self sufficient village ไปนะไม่ได้เลย business เต็มมีตัวโลเปรานะหินะไม่ได้สั่งนะ
Mesti sana namai peting ria bune do peting ti gap lung neuza lung teuza lung neuza ting ti gap ana ti bi bzigna za kunu ram lu gum za man ne nei ma la mei ti chang lak ben sui ga man ne nei zu ga ga za em sui ga